امروز کمی میخواستم در موضوع گپ زنم، یعنی که به شما یک معلوماتی رسانم که موافق خبرهای اخیر در ولایت سوخت یک کارخانه روسیه تکستروی برای به کار جلب کردن شهروندان توجیکستان در حدود 1000 نفر در ولایت سوخت نمایندگان آنها می باشند. 15 نفر رفتند و آنها پیش از همه برای به کار فراگیری شهروندان توجیکستان از حجت‌ها سر کرده تا خود اختصاصشان رو تفتیش کرده میبرند و به روسیه آنها را میورند. شرط‌های اساسی در این است که هر شهروند باید که متخصص باشد، زبانی روسی رو داند، قاعده های بود و باش هم داند و از همه گپی اساسی باز این است که حاضر این شرکت با یک بانک و شرکت هواپیمایی در تماس است و میخواهد که مهاجران رو از حساب مبلغ هایی که از این بانک میگیرد به روسیه بیارد، یعنی که حدود 90 هزار سر هر یک آدم در کار می شود. با این خاطر یک چیز رو باید در نظر گیرید که همه این مبلغ از کیسه شما پرداخت کرده می شود و حدودش که به یعنی که به پرسنت می شود یا نه، این رو اولو هیچ کس نمی دوند. اونها حرکت دارن که در مدت 6 ماه برگردونن، یعنی که کدام شرطنامه امضا کنند و وقتی که کارت کاری میدهند برای این از همون کارت برگردونند و در مدت اول تا گرفتن مبلغ یکم مبلغ، یعنی که حق کاری یکم، این کارخانه شما رو با خوراک تامین میکند، ولی در آینده این پول ها رو برگردونده میگیرد یا نه نامعلوم است. ولی انیق است که پول چیپتا، یعنی که پول بلیط ها و این چونین حجت سازی برگردونده می شود اگر که اونها با این بانک شرطنامه بندن، ولی خودی فایز آنها معلوم نیست. این یک. دویم که ما خیلی که میدونیم 4000 نفر از ولایت ازبکستان، از ولایت میگم از جمهوری ازبکستان، از ولایت های گوناگونش آورده شدن و آنها قسم زیادی به ما مراجعت کردن. یک حالی تباه دارن براستی، چون که خوراکای خوب نمیدین. یکی از این کمپانیایی که آوردن اون پیک ایندوستری می باشد که به سنت پتربورگ و مسکو این کارگران انتقال دادن و من در خودی فرودگاه با نماینده این کارخانه هم صحبت شدم که چه خیلی است. گفت که من نمیدونم، من فقط قبول کننده هستم، چی گپ می شود نامعلوم. بعد باز اینکه 14 روز در کرانتین باز داشته می شوند این نفران، یعنی که حدودی از همون ابسژیت یا که خواستل است یا که جای خوب حقوقی برآمدن ندارن. با همین حال احتیاط کنید. من میفهمم که هر کس میخواهد با هر راه به روسیه رسیده و شاید که باز بیاد که شما در مسکو هستید یا که سیر پروای گرسنه چی دارد یا سوار پروای پیاده. من با خاطر گفته ایستادم که پیش از آنکه این شرطنامه ها رو امضا کنید خوب آموزید، چون که شهروندان ازبکستان حتی شناسنامه هاشون گرفتگیان از دستشون. به کدام خاطر؟ به خاطر که اونها در اینجا هستند و مبلغ حق کاری، باز یک چیز اساسی، مبلغ حق کاری اونها از 23 هزار روبل روسی سر می شده است تا به نامعلوم، یعنی که تا به $1000 شاید. این هم باز از روی اختصاص میبرد. از این خاطر بسیار فریفته نشوید. شاید که کمی دیگر 1 ماه 2 ماه ممکن که از اپریل ماه شاید که رها شده شوند، هرچند که ما میدونیم که حکومت روسیه یک برنامه پیش گرفته است که با همین بهانه پاندمی اگر که شود تمام رفت و آمد رو با همون رخت ساخت دوره اتحاد شوروی کند. در اتحاد شوروی چون یک ساختار بود که آن وقت چونی نبوده، ولی
донишҷӯён ва мактабачагонро дар таътили тобистона ба кор меоварданд. Мисол барои ин ки мисол гирем, ман худам вақте ки давраи мактаб мехондам, 3 бор 4 бор ба шаҳри Волгоград омадам тобистон кор кунӣ. Вақте ки донишҷӯ будам, Астрахан омадам тарбузшинӣ. ва буданд студентҳое ки мисол БАМ мерафтанд, БАМС, Байкал-Амурский магистрал, шоҳроҳ месохтанд, ё ки онҳое ки дар вақташ Қазоқистонро бисёр сохтанд, Долина буд сохтанд. Бисёр ҷое буданд ки маблағи хубтар медоданду хӯрока медоданду роҳпулиро медоданду ҷалб мекарданд, қувваи корӣ намерасид. Шояд Русия ҳозир аз ин фишор кор гирад ки маҷбур кунад ки бо ҳамин роҳ як чиро ба қайд гирад, як ҳамон самти муҳоҷиратро як намуд кунад ки кор бо ҳамон биёяна раванд. Аз ин беҳтараш ман тарафдори он будам ки беҳтараш виза мешад, хубтар мешид, чунки якум виза назар ба худи иҷозатномаи корӣ, яъне патент арзонтар аст. Дуюм ки дар ин сурат ҷои хоб, хӯрока, худи маблағи ойликро медонӣ ки 100% ба дастат медиҳанд, ҳеҷ куҷо намешавад, тариқи шартнома меёӣ. гуфтанӣ ки виза гирифтанаш қин мешавад, фикр накунам ки он қадар қинтар аз он ки ҳозир аст шавад. дар ояндаи наздик мо ҳаракат дорем ва инчунин ташкилотҳои давлатиам ки дар худи Тоҷикистон худи ҳамин гузаштани тиббӣ ҳуҷҷатҳои барои патент дар Тоҷикистон карда шавад ки шаҳрванд ки ба Русия омад, аллакай патент дар дасташ бошаду аз пагоҳаш кор даромада тавонад. Чунки мо медонем ки дар инҷо ҳудуди 1 моҳ мардум боз меистанд ва ҳуҷҷат месупоранд. Баъзеҳо 1 рӯз кор мебароянд, дошта ихроҷ карда мешаванд, пули патент супордагишонам барои гирифтан месӯзад. акнун каме инҷо савол доданд ки ҳамон ҷанги Кавказиё чӣ шуд? ҳамиро гуфтанӣ ҳастам ки ҷанг он нафар бародар дар СИЗО аст. Можешь молчать, потише, нет? Вот. И он бародар ҳозир дар СИЗО аст. ҳаракат мекунем ки моро ба аз ҳамон ки гӯё ки барқасро кор задааст дар муношиқаи барқас он чечентаборро кор задааст, мо ҳаракат мекунем ки ӯро ба статьяи самооборона нагзонем, яъне ки худмуҳофизатӣ кардааст ва бародарон хеле хостанд ки ба он ёрдам кунанд барои адвокаташ, барои дигар расходҳош. гуфта будем ки корт мегузорем. акнун метавонед ки ин корт кушода шудааст. ман ҳозир рақамашро ба шумо мегӯям. касе ки хоҳиши ёрдам кардан дошта бошад, марҳамат ёрӣ расонед. касе ки нахоҳад, ин ихтиёр аст, ин маҷбурӣ нест, ин ихтиёри ҳар нафар аст. рақами кор 4274 2700 1646 7722. боз як бор дигар такрор мекунам. 4274 2700 1646 72. ой аст бахшиш 7722. як борга такрор кунам ки каме хато кардам. 4274 2700 1646 7722. ҳиматов Амоналӣ Мирзовалиевич. ин як хешаш мебошад, як хеши наздикаш. ба ин хотир касе ки мехоҳад метавонад ки ёрии худро расонад ва мо то ахир ин корро ҳатман иншоаллоҳ мебарем ва то охир мо ба шумо маълумот дидем ки кор дар чӣ самт асту чӣ гап хабар аст. Рустам Шарипов, ман аллакай ба саволи шумо ҷавоб додам. заирова манзура. Не, ман инра дида наметонам. Ман корманди хадамоти муҳоҷират нестам. муҳаммад иқбол не намешавад. азамат ҳатман иншоалло камтар шавад, ман мебурам дар алоқа. сарҳадо кай шуданаш номаълум. боз як борга бармегардем ба
он ки аз аввал сар кардем, яъне ки компанияи техстрой дар вилояти Суғд мехоҳад ки 1000 нафарро ба кор ба Русия ҷалб кунад. хеле иқдоми хуб, вале инҷо бисёр чизҳои номаълум ҳоло ҳастанд, норӯшан барои мардум. аз ин хотир гуфтанӣ ҳастам ки эҳтиёт кунед, биомӯзед, худи шартномаҳоро бо юристҳо, бо нафароне ки қонундон ҳастанд, бо онҳо машварат кунед. пеш аз шартномаро имзо кардану ба Русия омадан хуб як фикр кунед. ман намегӯям ки ин ширкати бад аст ё хуб аст. танҳо амиро мегӯям ки пеш аз омадан хонеду шарту шароиташро фаҳмед ва дониста монед ки вақте ки ба ин ҷо омадед, шумо то муҳлати муайяне ки дар ин ширкат кор накунед, аз он берун рафта наметавонед. фикрҳои хоми худро аз сар партоед ки мо ба Русия мебиему, баъд мегирезем. онҳо шуморо намемонанд гирифта, чунки шиносномаҳоятонро мегиранд, тамоми ҳуҷҷатҳоятонро мегиранд ва тариқи шартнома аз шумо он маблағе ки шумо ба Русия омадед, ҳамаи онҳоро аз шумо мегиранд. ба ҳар ҳол бинед ки дар баъзеҳо мегӯянд ки мисол мечаспад видео, ин эфири зинда ҳаст, примо эфир. занг задаи зан, мардуи мо як одати безеб дорад. як бор ки занг зад ки вақт надошта бошӣ, гирифта натавонӣ, ӯра хомӯш мекунӣ, яъне ки отказ мекунӣ, боз занг мезанад. ҳамин ки дигар мардум кор надоранду ҳатман ҳамаро парохта бояд ки аз қафои кор шаванд. ба назар намегиранд ки одам мумкин ки банд аст ё ки ягон кори муҳим дорад. барои онҳо фарқаш нест. бинед, ман чӣ гӯям, ин як ахмақист. касе ки занг зада истодааст, бахшиш касе бошад набошад, ман фикр мекунам ки як нишонаи ахмақист. аз шумо хоҳиш мекунам боз ки пеш аз омадан ба Русия бо воситаи ин ширкатҳо як фикр кунед. шояд ки хуб бошад, шояд ки на, чунки аз он ки мо аз омадани шаҳрвандони узбекистон медонем, ягон хубӣ надорад. онҳо на авқоти дурусте доранд, на зиндагии хубеву ҳуҷҷатҳояшонро гирифтаанд, ҳоли номаълум. ин як сохти ғуломдории қонунӣ мешавад. яъне ки озод ҳастӣ, вале дар асл ғулом ҳастӣ. ғуломи як ширкат. он ширкат чӣ қадаре хоҳад маблағ метиҳад, чӣ қадаре нахоҳад наметиҳад. он маблағҳое ки онҳо пешниҳод мекунанд дар худи ҳозир дар Русия, он 2 баробар кам аст аз он ки дар Русия ҳозир ба мардум медиҳанд. ба ин хотир эҳтиёт кунед. ва боз як бори дигар гуфтанӣ ҳастам ки он бародаре ки бо чеченҳо ҷангу ҷанҷолаш шуданд ва 5 нафар тоҷикро 20 чанд нафар заданд ва даъво карданд ки гӯё ки тоҷикон 20 чанд нафар буданд, онҳо 5 нафар. мо видеошро, яъне сабти видеоишро ба даст овардем ва дар он наворе ки ман каме пештар мондам ки бар кӯмакро дариғ надоред ва ба ин бародар ёрӣ расонед, дар он ҷо ҳамааш сабт шудааст. метавонед ки худ тамошо кунеду бинед ки қадар ҳастанду рӯзҳо чӣ қадар. ин бародар аллакай 4-ум бор занг мезанад, бародару хоҳар аст. ман намедонам ки чӣ гӯям. аҷоиб мардум. шояд ки ин эфирро ҳам дида истода бошаду занг занад. каме шарм доред, камтар ақл мебахшед. ман намедонам шумо калонсол ҳастед ё ки худ. охир вақте ки ман банд ҳастам, барои чӣ занг мезанед? як бор ки куштам, дуюмбора занг назанед. ман ахмақ нестам. охир вақт шуд занг мезанам, ё каме диртар занг занед, як ним соат баъд, 20 минут баъд. боз як бор дигар рақами кортро такрор мекунам. корти бародараш ҳаст. касе ки мехоҳад ёрдам кунад, чунки имрӯз рӯзи нангу номус аст, рӯзи нанг аст, рӯзи ҷанг. дар ин рӯзи шарифи ҷумъа бетараф набошед. рақами корт 42 74 27 00 16 46 77 22. Еще раз номер для тех, кто хочет помочь этому партию, который попал перед рягу с представителями Кавказа. Вот. Наших было 5 человек, их 20 с чем-то. Но почему-то они твердят, что было наоборот, но у нас есть видеозапись. И я
на другом видео, которое до этого выложил до прямого эфира, там это видео есть. Вы можете сами посмотреть и сами решать, что там происходило. Номер карты 4274 2700 1646 77 22. Бохи саломат бошед дар панои Худо.